Вот біздің подъезда міне өзбек қардашыбыз еркек ішлеп йөри. Бірінші тапқыр эле хатын кызлар эшледири. Біздің өзбек қардашымыз çalışıyor burada. Hangi ülkeden sen? Hangi ülke? Область? Hangi? Andijan mı? Özbekistan. Özbekistan. Şehir. Şehir. Қаланың adı. Қала. Үргенч. Хивадан sen келдің. Хивадан. Sen kaç zaman mıda işlersin? Kaç zaman? Көп mü işlersin? Новый. Яңа ғана келдің mi? Көп mü төлейлер? Тұра тұрған орның бар ма? Міне қайда сен? Неде? Кира мı сенде? Фатир. Evet. Mene Özbekistan'da da qaraylar biraz. Tatar da qaray, Қазақ da qaray. Biraz azgına халық. Türkmenistan'dan biraz qaraylar. Anda iş yok mu? İş yok size. İş yok. Burada var iş mi? Kvartira yok mu? Kvartiralar bize var. Bize ne? Tolay tırak общежитиялар var. Kvartiralar paralı, kıymet bular. Qancha turadi? Bir odalı, bir bölmeli. Bilmem, әлі 15 mi? 15 hem ЖКХ şolay 15-20. Şu yerlerde mağaza 2 kanal kvartira taptır, 2 kanal. 2 bölmeli mi? 2 bölmeli. Kaç paraga sen? Kaç көп mü? Qararmın. Qarab berip şu yerde? Qararmın. Şunda. Adamlardan sorarmın. Endi sen bir özün mü? Ailen var mı? Kadının var. Yaxşı. Sen Tatarcha bilmesin mi? Bilesin Tatarcha. Ben seninle Türkçe söyleşem, Tatarcha bilmeyim. Anda Tatarlar көп mü? Ol yakta sizden Özbekistan'da. Gördün mü? Aldım var kalgan Tatarlar var. Көп mü? Aldım ya. Evet var. Sayız vakti barıp bargan. Elek barganlar. Ayarlar var. Neydi işte yeriler alanında? Ne çalışıyorlar? Ne işler yer? Ne işte yeriler var? Şu işler bittiler. Özbekistan'da sen iş yok deyip bundan gelgensin. Anda Tatarlar bir işte yeriler. Onlar o pensiya çıkkan. Pensiya çıkkan. Pensiya çıkkan. Onlar kişloklarda mı? Alla kalalarda mı köbrek? Kalalardan var, kışlaklardan var. Sen onların bilesin mi? Bilesin mi qaysı mine? Qaysı yaktan kelgen? Tataristan'dan kelgen mi? Tataristan'dan bargan var. Qaysı zamanda mine bizde Stalin vaxtında ağır buldu. Stalin repressiya buldu. O zamanda mı? Ali soňadan mı? Brejnev. Açlık vaxtında mı? Açlık vaxtına kelgenler. 30-njy ýyllar açlıktan kelgenler. Men boldum anda Özbekistan'da söyledim bet size. 72-nji ýylyny sabuy boldum men. Taşkent өлкәсе область. Ташкентская область, Галабинский район, Пятилетка, хлопководческий совхоз. Анда болды асфальт болды, мороженый цех, лимонадный цех, газ болды, анда природный, табиғи газ болды, хәммәсе болды. Хәзер юк диләр. Өзбекстанда ауыр яман анда ди. Өзбекстанда. Кыммат, да? İş var, akça az. İş var. Akça az. Munda da iş qarara kerak. Mine zavodda, Kamazda iş var. Anda senin bir hünerin bolsa, spesialist bolsa Kamazda. Benim özüm hünerim şoför. Şoför. Amında taksiga bermeyler mi seni? Kentde maşinaya da gelmem. Kentde ülken maşinaya da gelmem. Jengil maşina, mınday maşinada mı? Alla yüklü, zor maşina. Kumga giredi o maşinalar var mı? 3 moslu maşinalar. Şundan neyle gelmem. Bizde mine көп ol iş var mı da Tataristan'da? Bizim şehirde büyük көп iş var. Mında hemmesi kile, Kırgızistan'dan kile, biraz Türkmenistan'dan көп adamlar var. Kazakistan'dan biraz gana, Tajikistan'dan көп adam. Önce elek boldu bazardan sattılar. Hazır Kamazda işlep yeriler alar. Tajiklar Kamazda da türlü işlerden Tajikistan'dan büyük көп adamında işlep yeri. Adın ismin ne? Umar. Abdulbari ben. Oňuşlar Umar. Tagımda kelersin ýeri. Men mümkin bolsa bilsem aýtyrmyn siňe. Mümkin bolsa. Munda iş. Senin iş şu etrafta. Şu ýaktamy. O 13.05 var mı? 13.05. 13.05. 13.03 var. 5'e taş gerek. Şulardan çıksam boladı.
15-13. 2 bölünmeli. 2 bölmeli paralı bola, ol paralı kıymet bola. Qancha bo'ladi? Buna menin bir tajik var, yok Türkmen malayı parikmakersida işli. Ol endi ne 20 mi, 25 mi, 20 mi, 25 mi ayına төлеп тұра. Qancha qana? 25 mi ming? Necha qana aladi? 2 bölmeli, 2 bölmeli. Bo'ladi 25 ming. Yok, olanda tura. Men mına kısırayım, mına bizde de mına var birisi mında berem, yok mu mında da var birisi mına. Şuşunda mına birinci katta mı? Birinci katta bizniki var birisi hanım. Ol elek mında Azerbaycanlar kelip turdu. Hazır adam var mı, yok mu bilmeyim. Mına. Sen bir tağı mında kelesin hele, görüşür biz. Sorab ko'ring, so'rab. Efendim? Sorab ko'ring. Sorak, sorak. İyi. Tamam, tamam. İyi, men sorarmın. Omar, salam bol, aman bol. Mine. Til aşkışı bulsan, kişilerle sileşirge bulan. Men bilen indi Türkçe tırışam sileşirge. Men aytam Türk tilini kubrak anlarlar dip. Çünkü Üzbekler bitalar. Nerse dip? Karluk bitalar. Biz Kıpşak. Allar Karluk. Men indi şol niler Türk halkları arasında Türkiye'deki halkının, o tüp halkının bir tili Karluklar da köpten dedi. Burası nerse deyler eli bizde Aguzlar anda hem Karluklar di. Üzbekler Karluk bulgaç. Indi mi şuna göre eli Türkmen de Karluk, Üzbek de Karluk. Yok, ol men Tatarça bilem di. Kayan bilemsin. Aytam, ol ayta neden keldim di men. Bizni yakta di Tatarlar көп işleydi yanda di. Açlık vaktinde barganlar da turalar di. Men aytam, nede işlerler yürüsem alar. Beni anladık şimdi olaydı. Kubisi pensiyada hazır di. Anda iş var di. Ama yündep tülemilerdi. Şunsa katlaulu di. Buna bizde iş köp. Ama turatırgan orunları biraz katlaulurak. Gördünüz mü buna? Indi Fatih ziller ol. Hatını bilen kelgen. Hatını bilen kelgeç biraz avırrak indan ne yaşarga 2 kişiga 2 bölmeli diyelim. 1 bölmeli değil mi? 2 kişiga hatını bilen, halajifti bilen ikavuna 2 bölmeli sırap tura. Avul kıymet mında fatirlar şuna göre indi nişlesin indi. Nerse cemaat. Men agar da menet Özbekistan'dan bizni bek köp kişi qaraysa men alarga şulay videolar yasap ko'rsatar edim. Alar şeyler idi. Kimdir bilmey iş var mı yok mu? Men uzgan yılını su boyuna bargan çakta 1 saat davrında söylep bara edim. Alarga biraz anlatıp. Avul halk qaramasa ne için boşqa tırışırga indi? Boşqa tırışırga niye yana halk qaramasa? Munda nişek nite meni hazır. Вот. Avul halk көп qarasa meni qiziqsinib har qaysidan so'rab nendey munda hallar nişek ish topa olasizmi? Turu o'rinlaringiz bormi? Nendey problemalar? Qatlaulimi ishlarigiz? Aqsha yag'indan nişek aqshalata to'laylarmi? Vaqtida to'laylarmi? Sizni munda aldamaylarmi, qismaylarmi deb turlicha so'rar edim. Ammo xalq qaramasa nek tirishirga endi. Men aytasim kela bizni ani marhum gul aytaydi. Yıl yoqqa borib turga kerak. Yıl yoqqa borib turga kerak. Amina hozir biz endi O'zbekistondagi tatar tuganlarimiz ko'p edi. Alardan kunlashaydi. Mana shunda borib tursak deb. Meni mana vaqtida tigi universitet tamomlaganda Allah Teala saqlab qolgan chunki men o'ylab yurgan edim. Etim deb shunda keteyim. Balki bir vaqtda aliyari mana enim borib qaytgan, men borgan yerda ul umrda bo'lmadan da Kishlakda men shunda borib qaytgan bo'lsam, alar meni nega qaydadir ish izlab bersin Qozog'istonda shunda keldi o'rnash ishga bizga yaqin yururga qunaqqa tugan bo'lib ya Toshkentda ya Shultigi Galabini shunda gazetka emish. Shulmi Galabini narsa deb rayon o'zagi deb men balki qolar edim ishlab
үмітләніп, шунда яшар идем, эшләр идем. Инде менә минем бергә университетта оққан бір төркемдә бір достым, журфактагы, ул Орский шәһәреннән урыс малайы вакытында Таджикистанга, хатта нигә Дүшәмбәгә киткән, анда эшләгән, газеттә перспективалары яхшы булган, әмма беләсез инде шул 90 еллы вакыйгалар, шул тормыш үзгәргәч борылып кайткан инде. Үзенең туган шәһәренә, шунда газеттә хәзер аларның Орский шәһәре элек 300 мең кеше иде, хәзер 200 мең калган. Поездда кайтып килгәндә мин сораган идем бер ханымнан, сөйләшеп торам. Ул ди, тиражы бик төшмәле, халык яны бәрбер ала ди. Мен әйтәм, кызганычка каршы менә бездә газетлар битеп бара. Элек мин менә килгән идем, монда 2,5 миллион халык шәһәрдә. Мәсәлән, тиражы булды 67 мең. Әллә 40 мең? Юк, бәлки шулай булгандыр. 40 ничә мең булдымы? 50 ничә меңме? Шунасын 90 еллар башларында ул тиражы үсеп китте, 75 мең булды, шикләнде тиражы. Булмыйдыр, җитмидер. Соңыннан төшә. Ахырында менә хәзер 10 тапкырдан артык төшеп китте, чөнки киоскта ята 6700 дип язганнар. Мен аны киоскта теге бер кеше алмый, уйлап торам. Инде бөтен халык интернетта бөтен яңалыкны таба, бөтен проблема, бөтен ничек инде әйтәләр, оператив хәлдә яңалыкларны белеп торалар. Шуңа күрә ул газет инде кичке көн дип атарга була. Әмма шуңа карамастан бераз халык укан була. Инде ул хәзер белеп торасы, инде мәгълүмки алар җитәкчеләрне, шәһәр җитәкчеләренең эшләрен күрсәтеп белеп торалар. Халыкның тормышы хакында минемчә аз язалар. Әнә бүген генә әллә кабатлау булдымы, тапшыру Казаннан Әлмәт шәһәрендә кеше тора, коммуналь проблемалары бик күп, ремонт ясамыйлар, төрле тараканнар күп, су юк, сусыз утыралар, төрле тилмереп утыралар. Шундыйларны элек газет булса, тавышланып, бөтен газетлар күтәреп, тавышланып, проблеманы шишерләр иде. Хәзер юк, җәмәгать, хәзер юк, шуңа күрә тиражы төшеп бара. Менә инде шул теманы мин бәлки дәвам итермен. Менә шушы кунак, эшче кунак дип атарга була инде, мигрантлар турында мин әйтәс килә. Ул теле якын булганга күрә, алар күрдегезме, халык арасында йөриләр. Менә яртысы татар бездә, Аллага шөкер. Алар сөйләшеп, ничектер шумарып бетсә, шушында бара-бара бәлки шушында эш тауып калырлар. Алар инде таҗик халкына караганда, мәсәлән, татар телен белгән кешеләр, алар минемчә бераз безне телгә таянычта булдырды, ышанамын. Чөнки телләр якын, ул җүзе мин татарча беләм дип тора. Күрдегезме? Менә килгән урыс телен генә белми, татар телендә белә кеше белә. Һәм татарлар белән катнашып йөргән кеше татарларны белеп тора. Ул ни ди? Менә күрдегезме? Килеп эшләп ята. Ул монда әгәр дә урнашып калса киләчәккә, минемчә киләчәге аның бик андый катлаулы булмаячак, чөнки телне белә. Ничек тә булса, шушындагы татар халкы белән уртак тел табып, бераз минемчә ничектер үзләренә уңай шартлар тудырып, шумарып тименде менә шул китерләр иде. Чөнки бездә, Аллага шөкер, эш күп. Безнең күрше җөмһүриятләрдә эшсезлек, анда эшсезлек булганга кара инде юнәп түләмиләр. Бездә Татарстан инде алда бара. Күрше җөмһүриятләрдә көнләшәләр бераз Татарстаннан. Нәрсәдер инде тырышалар кайсы вакытта менә мазаклап, мин алар белән очрашсам, кайсы вакытта үзара теге мазаклап торалар инде Татарстанны. Тегесе монсы килешми аларга имеш. Мен әйтәм, тугандаш дисә була, бер вакытта күршеләр көнләшә инде була, тормышта була.
туғандаш халықта міне туғанлар бір-бірісіне күннәшә бит шуның кебек, бәлки ул була инде. Шуңа карамастан безнең халкыбыз шатланырга тиеш. Үзебезнең дөньяда Рәсәй илендә мәсәлән безнең Татарстан данлы яңгырап тора. Эше алга бара. Танылган ил булып санала. Ана БРИКС узган иде. Анда да Кытайдан килеп җитәкчесе һәм тагы илләрдән килгән җитәкчеләр монда киттеләр. Танышып, Татарстанны күреп, шәкчәкне авыз итеп, хәзер инде аларның телевидениелары күрде, кызыксынып, Казанга килеп, бәлки нәрсә сукмаклар ясап, гел килергә тырышырлар. Шулай дип ышанамын. Шуның арасында үзебезнең төрки халыклар килеп эшләсә, минемчә, безнең татарлар шунда барып, алар телләрендә сөйләшәләр. Алар да мин безнең Татарстан килеп эш табып монда урнашып югалмас дип ышанамын, җәмәгать. Менә шуның белән тамамларга рөхсәт булса, бәлки соңдан халык кызыксынса, мин инде бер ысулын табырмын да дәвам итәрмен. Хәзергә игътибар өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.